amukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel, of course. Thank you, Dr. Josh Raman. Linga ta linga vele na Birmingham the president. Yeah, linga vele na Hlavu. Yeah, and then from there, of course, that linga Hlavu, and also DJ Gift. Yeah. So previous I'm sure very kwala ka channel xikhavari swa soti vele ya Hlawu hi kombisa ka komba yena Dr. Joe I'm sure and stuff like that, but I'm going to just trend that much until Dr. Josh Reman. The following day, the 24th of March, after the Hlava poster to the shrine, called Dr. Josh Reman, that's Russian trend is wrong. I shot the matter sort of course. If you get the poster as me, what I got Dr. Josh Reman, usually got also reveal no. I would have saw the Shri Kumaka. Kali came, but the color column. Not a brown, not a orange, all these colors. Stuff like that. This kind of Makadi, you are strong. Is if I come rang up handling at I side wrong. Because no shot trends are what a bear the president. If I comes at the Magata Gulu, even so they are pastamporo. I don't have a pattern no wrong now. So in other words, trying to say Dr. Josh Remani pastampor, master pastampor relation pengarisha. Nah, this one is a crazy pasta. This one, Yeah, good night. Yeah, good yeah. Say. So it's very wrong. So Dr. Birmingham president is trying to say Dr. Joy Pastampor. And maybe features nyana sort of nyana. I read. So pastamporo vera mbala sudita brown sulu kan nang tisala so clear ko mranga phanda igega Dr. Josh Reman la in other words very yo pastamporo so wrong ngo it's very wrong. Last time ko like I chingela papa pheni ku ina nhloko ya xiyenge kwala phane apple so wrong yile mtswake nje ku ri ku ba swinene vera ka phanda ko and stuff like that. And the still clear section Dr. Josh Reman. Dr. Josh Reman it's more like ayozama ukukombisa tiko ku Hlavu iyikoperini swi kahle tlhevi ka section ya Dr. Josh Reman ayozama ukukombisa tiko ku Hlavu iyikoperini yi n'wi inspire va ngo delela mandzeni but yi n'wi inspire because attire is the same na le ndzeni le na hembe na yi tlhe va black na yena la ndzeni la ayozama ukukombisa ku yi n'wi inspire a nga zala ku bayiza mfana lo hi post leyi yo swi vomu leswi mi kuma ku swo nduvo mtetelo ngo tsuta Dr. Josh Reman hlayi mara yi tlhe ya postaliwa to be specific swi na hi Hlavu vele a nga busy hi suti leyani a nga ku trendini yo n'wi kombisa ka mfana ntsana khale ri tisutini yi n'wi inspire na other words so of course ivi ya responda mhaka leyiwa ivi ya responda. Of course, I have to say the message is still hidden. Nkarhi wa sweswo mara a yi fika wa posta na Dr. Josh Reman ku ri na suti ya vo kwala mara laha henhla fika tsala ku a ni kombela ku fikela ka wena a thembisa na jarata mina na leswi of course swin'we swa switsarisiwa swo kwalano so it's a bit complicated for now and twisisa ku ndla ka yena but a yi tlhela fika a hi posta Dr. Josh Reman kwala
zimswona kwala a ti-posta kwala na swidera kwala so mara ni tlhela vona kumbisana e post yo yanga a ku yi namuleni Dr. Joe Shirimani ka track yo karhi track list yaleyo very very ta khe hi landzelelisa afterwards I think video ta yi endla ka tin'wana ta videos mara fike hi vona of course va kombisa timhaka ta ku lava nga ni rhuka hi nghoma na vona va ta phaka nghoma dan na ku track number 5 hi nkarhi wa hina leswi of course ka va tsela swona kwalano so na ta hi landzelerisa na timhaka ta tibifibifi hi vona ku swi tshamise ku yini stuff like that so lawa nga nguri ko obviously vula Dr. Joe Shirimani kwani vete hi yena i xikatawa i tivise hi mani like mani ku nga mahinga a va kona se la ku fika no controller and stuff like that so leswi of course hayi swilo xi nga xoho kwalana and stuff like that so hayi ta hi khe hi vone hi swona hayi mdefa vele khe veka beef ya DJ Gift na hlava na ha hlengeleta na va va yimi ku posta so DJ Gift a yi sungula beef leyi lava va kombisa timhaka ta ku xiyima na murhi a fikela xihlaki xikwani kwala veri yi hlava I'm not sure ku nga ku ri yena ni mara va fana va helana kombisa ku xiyima na murhi xiyima na murhi like i tshembele ka murhi woluwa I guess loko hi landzelerisa ku hi leswi a swi vurisaka swilo ku murhi lowu inani wo oma wu fa swi herini ye swi herini yena because i tihe hi murhi luwa vona mhaka leyi nsinya luwa loko ku endleka swin'wana hi wo nsinya luwa hi loko se yi chayini leswi ni swi twisaka swona swi a nga swi tsala lani wa DJ Gift and stuff like that okay loko swi hatlise swi hlavi vuya hlamula vhele la nga fika kombisa ku track 6 yi ko ya beef to DJ Gift a fika tsala ku Fernando va ku yi contrast me yeah this name Fernando ni ri hlaya hi Xiportuguese kwala va Mozambique Fernando va byi tiva ku i Fernando vanhu va ndzi tivaka do bangi ku swi tiva na do Fernando se hi na ku ta teka ya DJ Gift vito leri na ku norha no mani a ri ku un'wana u famba nta yin'wana bifita na vito ro tshama because a leri loko ri mpela it's your new name then na tlha posta yin'wana post na nga fatsela ku Fernando n'wana mhani mara hanzi va mi rhanga phata na yi ze yi hleka la ne veko ri image leyi a thyakeni and image leyi mafika image leyi phela ni a yi teke hi King Tshinya a yi ye studio leyi yo yi nga expose this image a yi ye studio ka DJ Gift ku a yi chayela yi fika yi expose this image a thyakeni la so a swi ve wrong ngopfu maybe yo a yi nga swi tekelanga nhlokweni mara leyi mi rhanga phana yi ze yi hleka la hehla as you can see timhaka ta Fernando ni ku hayi ta voya so then the last post ku ya hi beef very a hi fike hi vona of course hlava fika kombisa ku navela no nyikiwa swi hambane ngopfu swa sud u mbarisa hi AI mara Fernando this name hayi DJ Gift hayi this name hayi very vona DJ Gift a sutela ku ri AI it's very clear mara you do ra so the DJ Gift I mean like 1.56 wa yi kuma sudi ya kahle without the problem swi nga zi swi boha AI because hala va yi n'wi tshame ku yi AI leswi yi nga endlisa swona wa yi kuma sudi it's not that expensive lowu ya vo Edgars wa yi kuma sudi ya kahle la 1.4 1.5 kwalaha wa yi kuma sudi ya kahle hala ka DJ Gift ku posta ku ri veya liya ntsena se hi nga ha update ni swin'wana inani update already swa ti-cover swa ti-trailers leti I think swi ta kahle loko se ni lavisini kahle and stuff like that leswi loko ri amukeza swi va ta kombela mi teka subscribe
njhani?